I'm not saying Eddie free opinion anything any Alban SK Bagbin King Sportsman Bagbin no nature so no upiemu Ghana mrashebe de fie wonu a na edi ne hene so nwo wo ye speaker de ma Ghana mrashebe de fie pani no asan ebiemu wo de na no to ade bi na aba beto ja se LGBTQ 87 manos media men kan plus kra na kwa animu me kan manos na ta se aba na anum ni ade a ebisa fo we na kwa ye se bi ontrumu se bema ene ne nyonko bema beda na bia oba nso ne nyonko oba betimi ada no sa abrofo no ho asem na ye kan we ya kasa e monim sem dada munim sa LGBT de be ne be tantantan edi ne kra nya de so hu ya kasa mampanifo bi pese krom ase no ya gitum na kwabenane etimi ti nyonko bema se bia nkamti ai na mache kwa me bafo na me bu ni to agum na dai me buru aboa so kra me nya aboa sa nka wo cha aboa achi because aboa kro mu nya sa ma minim wo nsa aboa ne aboa be ma ne nyonko aboa be me da ma me bro for nevertheless okay ba ne say wo cha aboa so aboa kra ho mfa so e de chen wo se nipa kro no wo yo ba nso a eno nso sa tafre sa na we ye se brade ne time pa eyo abranka ma wo hey nye se bi pa wo ye engage ne bia nka de bo ho ani mu kama kire kama ultimate fukunu kama say one feeling animu akire so hu ade tokrobo do correct one na nke de case ani twese de Nyankopon hye no pepepe na so kwabna ne so mpesa oprenyon ko bema oba nso so mpe ayi ye fanse bema oprenyon ko ba ade de type na ensem wo beto obiana manfo se anyi ntum ewo kroma sei ebi mo ne nkofo ya atwene o mesen akoka ayo mo human right bi on ma ya na right fo pa na sansem ba no ana yera ba be no anu nkan kra ede na no atum se nya do no de obetimi afo so ene nso biem yera ba be asan ede atato biem se sansensem no se koba se bia eduru ba bi last minute na nkofo di tuo aba be si ni so ene do or die do ne kire se fa open no sign na gitum na be ma na wo ba ne nyonko ba na anye sanso dia ene ebeku yewura ba be nse ba no sa ne wo mu beku no etu a mo de mo fa mo no sekan ya mo fa twitwa no wo mu so no obaji atum pa sa de tantan we pa de enya de betimasi e wana pen so da esanso o man yi ye nyina ye Christopher man ekremofo nso wo nyina no Yakopon ba kokro ye ene ye nyina ye som no wo no mo kwa so re se nso sa no nya de obaji atum da se bia be ma na wo no se no oye bia oye Romani kra kronkron ya tese okwa asori a wotimi kra si Rosio na waka mo Mary adom ayoma erade ne wote wahire omamum wahire yefuma ba Jesus na tese to aso sa na oba ba dia de tantan ya tom wosenya de yebesi ne wokyena eka wakan semwai ewo tamale abra wo hyensem tofo bia parliament omo so manya fishedu asade fa 30th parliament anniversary celebration na se ena okokan sa ensemwe you can go and marry a cat and wed in a church, and you say the Lord should allow it anyway. I have made it clear that I can't live in such a society. That's why I love my Ghana. You know, anytime I leave Ghana, I don't feel safe. I'm not happy at all. I want to be back in Ghana. So I cannot live in a society where you have LGBTQ are being officially sanctioned. But I'm totally against the abuse their rights because they are human beings with rights. But the LGBTQ are not right. That the European Court has ruled. They are not right than to live. That is me. I'm a Catholic. I'm pro-life. I will not do anything that will end the world because God says the world is eternal until he comes back. We cannot do that to end the world. They have the repercussions in their country. And I can tell you that in the next 50 years, there will be no indigenous European in the world. In the next 20 years, the whole of France will be a Muslim country. Mark it. I may not be alive. You will be alive. And you say that this boy said it one day. Why? Because they don't produce to replace. The fertility rate in Europe now is 1.3. 1.3 means you have one, there's no one to add to produce something. 1.3. That's the fertility rate now. In fact, the first country to perish is Greece. It's 1.1. That's Greece, the lowest. Africa is still high. America is still high. And I can tell you, the forecast is that in about 100 years' time, the world will be a Muslim world. Nobody can stop it. My colleagues, Christians, I'm a Catholic and I'm saying it. And that is the projection. 100 years, the world will be a Muslim world. I don't want Ghana to be extinct. I want Ghana to continue to survive. And I won't allow anything to stop us from doing that. Sir, Ebia, Obe Wadun so betimi ne aboa okrada fine wo de ene na se bia
wotwa mu aboa kora etibre so hu etu on de nya de obetimi age atum e ma na ye ne wo chena kan wo ye Roman ni odi communion so hu na chese wasan kora buntwere abompaye de akire Nyankopon se yewura frɛ bɔ ne kya ye no wase rozo kama saa etu obeji ade fun we atum pa de o se na penso enya de betimi asie na wohwɛ ye nuanom kramofo se ya wo me de bebre no ankasa 1 minute bia no onum wo saa bi mbewo anti ya hwe ya ebedru finhye be se aduonum achi no wiase nyina no ye nuanom kramofo wo mo ana betimi adɔso esanse Europeans na adodo na akora kwa asɔre no wo mo munye o ma adwene so mbewo esanse oba ne aibema ye dai oba no obeda be ma ne be meda we ye de awo ba na mpacho me se da bi wo se aba ne se nuanom kramofo be ye den pa so mbeji saa de we atum ntia ba ne saa no wo mo be wo saa me finhye be se aduonum ne akire ni no wo no wiase nyina Akemufo betimi adominate